Akunakoloyi ebeyingena namkha iphuma Kanyamazane. Kuvale wonke amabhizinisi nentolo ezincane ngitsho nenkolo imbala. Abantu bebazitshela bona bavukele emsebenzini babonakele bagega ngendlela bararo ukuthi bayokufika njani. Bekwasetshenziswa ngitsho nama-truck ukuvala indlela. I came here to do business and now I can't do it. I have to turn around, find an alternative way to where I have to go to. We are unable to get to work. Now we're waiting for our superior to respond us because we're reported at work. Asikakhona isikoleni ngoba botaxi driver bavalile la mkhathini garage so kude ibhasi ekhona kusasa sizofika esikoleni asizayitholakala sesijika njalo. Abasomateksi ubuningi babo abangaphasi kwe-Top Star Taxi Association batho abatjhayeli babo basahlelwa mihla namalanga kodwana amapholisa awayingeni indaba yezehlakalezo basho mhlapha nje bekwabula omunye wabo. Umphakathi sewungenelwa ngisho endlini ukhutuzwe udutshulwe. Thina ke singebanika bematekisi sisengotini lenkulu ngoba siyatiwa ukuthi sisebenza ngemali. Sikhuluma nje nawe itolo bangenele lenye owner ekhatsi endlini bayikhomba ngesibhamu bayithreatenisha ukuthi ibanika imali nako konke lokwinako. Indlela zigcine zivuliwe ngemva kokuthi ingikhulu zakahulumende zikhulumisane nabo somateksi. Masuka la sizaba nomhlangano no Provincial Commission kanye nale ideshi sicabanga ukuthi ziyathinteka kulobugebengu. Kubalulekile ukuthi sihlale phansi nabanikazi balezo steshi sisakhe indlela eyaphambili sibone ukuthi sikulapha njani lokugula okukhona. Usomkhandlu usho ngoba amalunga womphakathi ukuthi avumela amaziko wezomthetho bona enza umsebenzi wawo.